Charero dunlunga Kaberu la garam kel naga we kwanduna me naga nyin tiene kum Ke yerim ke Charero dunlunga Nere malaken yam kanas dialen kondelien ka roisni kanwar online TV channel nere yelong en wala shanka wal diech ka pay diok ron kina dangro wide jan dangro wide diech bana lere me bana janwa kel lere ban lingwa se me rojan chalare wecha ka South Sudan ka kuikir me yadi ta kene Dr. Riek Machar tega warga machagor kuer ndan en Cap Catholic Church la Pope Francis te ka roj michalat gwasame ngai kone gwan wo ko korun techewe Kiir mayardit kana Dr. Riek Machar shikan wa wajadan te poptin gwase bi pop be choken ba ko shimtin antama shi pop cha warga radien cha jagor warga mo jendan bana kulilin gwas me ko do badanen cha lere me cha janon kaja ana gona jen wo bana jelin kel ko kor metot ka na me Gwa kejan gwa same warga danan banalat warga ancha gwar Kiir mayardit kana Dr. Riek Machar ke kwi rignitin tore wicha ka South Sudan Pope Francis men ngot te poinde ke jwe antama re wicha dana tetin jan ngora tosh ke ko jan te ke jwe medita long gwi ke jan wo jwe da no take critical condition jwe medita long gwi ke no dong che detect an gwaza te toygatin an jwe dana shikaf chala ko jan charam din mishe dong wa che warga mo che jagor ko diere karitin konen tore wika South Sudan eno de ka kapchong che warga mo che jagor kwar dangro no shia kur shia jade laniam re wika South Sudan che raj mo che jalat che ga jogo ne che politician dial jogo no re wika South Sudan no de ke let kel ko de South Sudan der te kamal shawarga mo nan ka muktab Kiir mayardit kane muktab Dr. Riek Machar kalyam ka poben go shikande mek na kordung do de kamal lat niam relanten kon lat ken ke anyok de kan kon yal de kan los katin dial kon she chak ko de kan ta kamal re wika South Sudan ka o de ne dial kontre wit ka South Sudan de kan te kamal kamni ken anamo lat Kiir mayardit kana Dr. Riek Machar ka do bran shelat ke je jogo ken o shikande shar ni nyen pani ken chet ko shikande riang na rodien dungdo de ka shar ka kwine ne tin kontin bos ken ke alani tin kontin la South Sudan ko kenten kontin ne pindien mite mede kan naka ken ba tejo ko kujamo jog pop ken o yen lada kel ka gor jeno bi amal bi ajatu wono Pope Francis take jwe midi che gamen cha ngai ne won en jwe da namo jwe midi da long ko jan cha ram chi dong ngoda mentama la garganarium de radio wala dana tetin do jwe midi da long men cha kulat gwasame ka kan gar dang roten kon te roi ka South Sudan ke jan gwasame ka ta danen wo koro kan geje shirke me shi angach ngo koro dial to kan tama shi Pope Francis ya warga cha nyoko mo gore je one more time ko be kum South Sudan be larmandana gwa ke sheng ne me shi kwadang raw shi ko kut pop ko gwase dan shi men shoken jangot ba kan Kiir mayardit kan ja gorono ba mal ba je laslet namo kel mi bej men pobe meje ben bare wika South Sudan bo che the same message je sobano normal ki lad mal niam du no ngode ken Kiir mayardit ta kana jenok ka jen gwasmen tama men chikula to mo kulle te ka warga cha goro pope ta dan chukurche to ga Greater Papal State Western Bargazal kan Western Equatoria men kule dit long tama men ana che to gre wucha ka Greater Papal State ko jen la men be ni jena longo ka kan godi ala kona to ko neten content ga Greater Papal State Riudien kan wori kan kwatar gado Kiir mayardit ka do bran wi ke je ko mi Kiir mayardit je ma che je yane re content ga Greater Papal State chit ke ma gor jen wo be je laran tama go jen wo be South Sudan be je loy kor ka koro mo be beje long chaje long ko mala kapchong ko che kore niam me che to ke 2013 che to antama koro dien ma gor ka no be ben gwasame cha ko le joga Pope Francis no ne yan pan kun la primary responsibility kaye o de weje me dara te kamal ajen la dan yen lat cha de gortin ko no yen ke interest ni kun to cha ka de la let nyok kweden dire cha kwet kan ser pa kem ya di ko jaramandan en te malte pinde
ko en Dr. Riek Machar cha won walre wi ka juba tele le desh mi jel ka kele ni jen karwade chengte mi chetuok e kir mayardit la de nang dor Dr. Riek Machar ko be jo gol ko dong de mo keriak ngoda ba te lora bang tel desh mi tegeje mi kir mayardit te ke de te de ni ga nan ken ka gwada dan en teten jen chenga alarami sha yene jere wich ka juba en tama ramadan te keriak men logo ba peace ba ji implement jen kir mayardit ka raja dan sha kwen South Sudan observer tin kon gwi kiti kon lat Caribbean gwi kenan no bi South Sudan balu ka civil war an ideal international community kiremeshi angaje no chi USA chigen lad no en kume South Sudan ke jen gwasame goro do bu korbe jalo jok kene ideal belke kene ideal continuous ke no kari ke me ekirme yadi kene de konti la jikware ten cha kor cha jala niam ki ten cha gwi jeno Dr. Riek Machar tere la lwang ki power mo dong dere le ruike je re wi ka South Sudan ki dere chongaje ne me jen dana le kirme yadi de anyok cha nyok lad gwasame no kirme yadi te ke jwe en jwe dana te ke je gwi ke jen wo beche kuja mo goro jen wo dere kwa dere jetop ko do bran gwi ke je ajen mo goro jen wo be chaos be je create re which ka South Sudan ki be rik be ka tok re which ka South Sudan chirkamen che ka tok ka Western Equatoria Western Bargazal shumene Great Papal State ko goro jen wo be kwer mo be jetop ka Ramadan pa kwan met en chwal ke bulmel ko bulmel shi ram mo dong de kwer gan won you know gore we me de bulmel der chumnel ke je take a system le den kirme yadit ko do bana chalat ke je en go jen lereti dialati to bejbajeti ko bol mel be jakwan gwada dan en cherik chak gwada dan tu na tere ko kon be tincha chak ndam cirkam le ko no ba Great Papal State ba je dwan majo e de ala SSPDF South Sudan People Defense Force ko de kan wore de kan kanak de wi na da shote kujami mamo dara ko dara je chu kambol mel ajandan en latke enyok cha jang il de council cha nyok mu kwet ke tin kon let ken ke ko ken tin content kwa kirm yadit kwa je pressure ke both ken re ni tin content da ka South Sudan en kirm yadit ba cha je ni tin content observer activist and go jan chen nang ga no re ko dien naga ka mene jang ken tin content lo komandana lede ko ni tin kon liu shi ken ni tin content la ne kirm yadit dungno ke jang ke dinka netin ko kenten te community kent goal cirga men ngayena gwano te kan wor batmet ken kel kan wor to kan wor ko ne ka shi kan wor mo nokono de malder ten ke nokono de ten du no fas ka yo ajan dan emet ken ke kirma yadit ke je ja roje me cha jala no warga en pajak Pope Francis o de kwadang ro de let kel karam nyam de malmanong e kirma yadit ko kirma yadit de jala force de la jamuba ki SSPD abejanang bene ko ken tin konti la spele mayu kene de kon mereka ba kaw nak ki ba ko joj gwada dana te tin chigaman to ka Great Papal State kamana to ka Western Bargazal kamana to ka Western Equatoria charwaje mo chaje kwen netin kontin lat ka roisni Pope Francis gwasa me roje dana chalat baje kwen ya ka tok English ka do dana shenon ka jang Pope Francis, who is battling pneumonia in hospital, has written letter to President Salva Kiir and First Vice President Dr. Riek Machar, urging them and other South Sudanese political leaders to pursue peace. The message was delivered to the President by Apostolic Nuncio Monsignor Semus Organ. The Pope encouraged South Sudanese leaders to embrace dialogue to build lasting peace in the country. Pope Francis has been battling bilateral pneumonia and other conditions that have prompted his hospitalization since February 14. The office of the President said the message echoed the Pontiff's previous appeal for peace reconciliation in South Sudan. Pope Francis reminded South Sudanese leader of their primary responsibility to guide the country toward peace, dialogue, and development. This aligns with his earlier call for implementing the revitalized peace agreement and promoting national unity. South Sudan was recently seen by observers as a gearing toward a return to civil war after violence in Upper Western Equatoria and Western Bargazal State. President Kiir reportedly assured that the government remains committed to peace and that the situation in the country is under control and there's nothing to worry. It is worth noting that this message comes more than 2 years after Pope Francis' visit to South Sudan in February 2023, during which he made a strong appeal for peace and reconciliation in the country. Meanwhile, the first Vice President, Dr. Riek Machar office said Machar received a similar letter from the Pope. He also briefed Pope Francis' representative on the progress made thus far in the implementation of the revitalized peace agreement and the challenge facing in its implementation. I will always remember the profound humility manifested by His Holiness Francis and the love he has for the people of South Sudan during the retreat in Rome.
Italy, Machar office quoted him as saying, "One will always remember the pledge we made before His Holiness Pope Francis to maintain peace, unity, and reconciliation among our people in the Republic of South Sudan." Machar reiterated his commitment to the revitalized peace agreement and pointed out that we shall overcome all the incidents that have occurred in order to maintain peace and stability for the country's best interests. Na me jele dana gore de nywa yekel kaman ka warga dana shagor Pope Francis ray which ka South Sudan ko de malder to wano. Men tuogan tema quick content tuoga wen yam do no kir me yadi lada jengo se South Sudan te de nyok mulo jere kur do no chi jana dan lede ka pin ko ne de content chuche tema ka ji Western Bargazal ne de content Western Equatorial State ne de content ka Great Papal State Nuer ka belendi ni no alaji Equatorial ka ne de content chuche tema under kir regime ka jen gwasme ka kir ba kwa je support general likatin content la ka jen wo biken majur and cha nagre which ka great Papal State and will be kenechol general to one chiga right then a long while the dan a coin ke would shall ke majurene chikala no bine would more bine chol bine native corner na kaje bine kanak agenda na shikande chikane show jaka Great Papal State and tamadech jaka balit wekan kadoma wekan ka ulang ka wekan ka nasser ko biken Ramadan e shanagala major general would shall ke majurone me shili ure which ka Nasser gwate dane shikurche tuokten kam jichen bor kan SSPDF mishwa SPL mayo chwaje gwanya no kene ten kontin chunkel ke jichen bor point dien chicken chunkel ka SPL mayo do no jichen bor kwaje target ko ken kanwari ka gwaze dane chikur meje tuokten ka ron kina dangre wal jok sho togo no shima charge ro barka gwadda antikitin ka shu jichen bor cho chunkel ka Dr. Machar ka gwaze dan ko ne te konte kwa target kanwari no chochu togon wo chikir mayardit chochu gwenje engo kanete konte chinyinga jane ka gwase dan ka jitare ke kanete chunkel ke Dr. Machar kan tama ja kum ni shaka dak te ka spele mayo ka spele maji no ci jejen bor chochu dos der ko ken kanete ali ti chung ken ka queen wari chicken te ka political party chicken go position do no gang kana rodien dimane lat ken shit ke civilian diala ko kenten te rewi ka so Sudan lat ken ngo nene de kume dar mandana gor ken de jalalet me ci kana chol chicken chol un 5 force do chicken mayardit ken jikwala chicken no kono mo lokene jen mi gwena tama to country South Sudan tere kur ban jigum do dien biata gamal bye bye yang mi je keri chemete jeke mi je keri chemete ridan ni nong na ti nyoni kon me magero o me dan sangara dalam tum tarapin kalen gaten ni dan ni nong na ti nyoni when they divide the juang the world ni la ti juang tu jili put tu pet tu jerbu pat tu jile pot ngaro karo jitil la changi kon le deal wonu man no je jekne wan mal ga Afrika Try to Swapari Chana Kustaja Lepal No Dan Jenche Kumon Dire Didi Chakon Way Kustwe Jenikon Ke Kwati Chile Dear Chicken Dear Getting Weary Le Ramen Took the curd Chicken Le Dear ban je kala radian biata kamal bye bye